večer, dragi ljudi, dobro večer. Ali KUALJSKE noći, jesam dobro rekao? KUALJSKE noći. Jako mi je drago da sam tu. Na ovom otoku sam bio nekoliko puta, moj prvi nastup i baš u mjestu Kali. Evo, spremamo kaljski brodet, to je inače tradicionalno jelo u Kalima. Samo mi spremamo na hladno, sa ugorom, krumpirom i uljem. Tu je jedan od 20 kila i tu je jedan od 300 kila.